mi ta ni khomela a ni nga ri na nkarhi wa kahle na nkarhi wa enough ka video leyi ni nga yi endla a yi khale for sure yo yi ta tekanyana nkarhinyana ku va ni yi surface eka YouTube but ni ta kombela mi ni khomela a ni yi hetanga video leyi a ni nga ri na nkarhi leyi ni nga yi recorda yi endle vo ma 30 minutes ku na point leyi ni nga yi siya leyi ni nga yi vula ka introduction but ni siyile point ya vuloyi point ya vuloyi that is why ni tshame ni twa vakulukumba van'wani va ri karhi va vulavula va Mapedi va ku valoyi va ri ke ncca ya vadimo muloyi ke ncca ya vadimo so hi ku komisa a va vula ku loko u nga endli leswi va le hansi va lavaka swona va le hansi va ku fularhela va pfulela valoyi va ku hlasela and valoyi loko va ku hlasela va ku xanisa va ku loya u nga kumi ntirho u nga kumi nchumu va ri hi ku komisa va suka va lava attention ya wehe ku u ta ze u famba u swi lava u swi kuma ku u fanele u endla yini u endlela va le hansi so mina ni lava ta ku tsundzuxa n'wana le kaya ku leswi wehe xikwembu xi nga ku nyika swoho u nga se bebukiwa a ku na noyi a nga swi sivaka only if you understand ku wena u mani mahlweni ka xikwembu what is your position in Christ Jesus, do you know your dominion, wa swi tiva ku wena you operate, wa swi tiva ku wena u na matimba ya ku tlula lava nga fa. That is why minkarhi hinkwayo loko va khomiwa hi vanyamisoro va ta complaina va ta lava ku pfuniwa hi wehe u hanyaka va ku n'wananga nga vhyoka hi nga tswalanga hi lava ndhumba hi lava yini va ri ku xanisekeni. The moment u yi va nyika leswi va lavaka swo u endla leswi va lavaka swo u va nyika matimba and a wu nyiki vona matimba u nyika mastara the kingdom leyi va va ka va khomiwe ka yoho because it's obvious ku loko va twa va vuya hi ku rila a va le paradise mara va le ka mfumo luwa wun'wanyana ka tika. So mi ni khomela vana va le kaya i nkarhi ni kalaka ni nga ri na wona mara siku rin'wanyana ni ta vuya ni ta hi ta yi bula kahle mhaka leya witchcraft ku origin ya yoho yi ta hi kwini kahle kahle ku ri ku endlekeni ka yini and Satan i va a lava ku benefita yini loko a pfumela ti-agent because vanhu lava loyaka vanhu hi ti-agent ta Satan mara vunyingi bya vona swa ku va tirhela Satan a va swi tivi because swi ta tanihi vo siyerisana kaya vo siyerisana va a ku ri vuloyi bya kokwani va tlhavela van'wani swi suka hi ngati bloodline swi famba hi ngati van'wanyani vo siyeriwa van'wani vo famba va swi landza va vuya fika swi sala la kaya and the moment loyi a nga ta sala a swi tirhisa loko a swi tirhisa swi famba the moment swi sungula ku famba swi nghena mitini ya vanhu swi endla swo karhi kumbe swi dlaya vanhu kwala mitini then that's witchcraft byi sungulini vuloyi hi ndlela leyi hi ta yi bula siku rin'wanyana xikwembu xa mukatekisi khani mama.